umukino wa nyuma wa Euro Espagne n'Abongereza ni kuri mugoroba saa 3 z'ijoro. Gareth Southgate utemera uwo bita Cole Palmer, biraza kuba bimeze bite? Nepo dushime urabivuga iki? Ese Reagan wowe uhagaze kuri ruhande? Ana waje afite imibare y'ibitego biremereye ari we Cole Palmer ndamuzana uyu munsi. Reagan, imikinire yawe ni myiza kuko adversaire yari ruhande rwawe ntabwo abatuje, ariko nubwo Ivan Toney ari mwiza, Ivan Toney burya asohoka muri box cyane, bura numwataka ugira na tendency yo gusohoka muri box, ariko noneho akina nka Reagan akina nka Reagan. None nge wumva uburyo Gareth Southgate yajya kurira mu irushanwa, noneho nkeneye umukinnyi Oli Watkins ufite izikarite. Oli Watkins ni umukinnyi utava muri box, abahiga igitego, ni umudefenseur muryama. Reba uburyo yakiri umupira kuri Cole Palmer, nta espace yari irimo hagati ye n'uwitwa uyu Stefan De Vrij, kandi yamenye uburyo ahindukira, awusunika ahindukira rimwe aratera. Uvuga ngo umutoza Gareth Southgate iyi match ya kimwe cya kabiri itweretse ko ako kantu k'ubwoba nawe yari yakagarutseho. Yabigarutse aravuga ati ni equipe twagiye tugira ubwo ntabitware muri irushanwa, akabigaruka ku Bongereza ba Euro kuko batigeze bayitwara. Ariko byibuze ikintu cyatuma kuri iyi match ari imibare ivugira Abongereza, twabonye Southgate noneho wafata risk. Twabonye Gareth Southgate ubizi ko Abongereza bataratwara Euro. Twabonye Southgate uvuga ati nubwo Abongereza FA yanyemereye yuko ibampa amasezerano nkazatoza ikisi, ariko izirezire itazamvugira kuruta. Espagne yagaragaje forme muri iyi Euro, ariko inanyura no mu nzira y'amakipe aremereye. Yanyuze muri yatsinze Abataliyane. Rodrigo yavuze neza ngo batsinze abatwaye igikombe cy'isi batatu ngo basigaje barazamuka bagera no ku Budage. Iyo nzira banyuzemo n'uburyo bakoze amasurprise yo gutsinda imikino yose niyo yabagize le grand favori kuri finale ko bashobora gutwara igikombe. Abongereza abigarutseho cyane, twavuga ko bakuriye mu irushanwa bakorana n'umutoza wabo. Sofa twitege finale sagute Reagan. Bo, equipe ya Espagne nepaganira Ubwongereza neza simbigarukaho. Espagne ni equipe ugiye kureba icyo twita amazina, kuvuga ngo ugiye gukora combined 11. Ama equipe yose bakuyemo tuvuge wenda Ubudage, tuvuge Ubufaransa, ntabwo ari uko bayarusha amazina, kuvuga ngo abakinnyi ngo tuzi ngo basanzwe bakina ngo ahantu hakomakomeye cyane. Na benshi muri bo n'abakinnyi turi gutungurwa na performance zabo muri Euro, nk'abana ba Nico Williams. Abantu bamwe na bamwe bamumenya kubera ino Euro. Hazambwira afana Arsenal ngize kubiganira na ngabo ndiko mugani, hari umukinnyi Arsenal yakaguze yitwa Nico Williams, bakambwa ati cira birarora bati dufite Trossard na Martinelli, bati izo mfume zawe zaba Basque uzana uzazikura he. Ariko ubu ngubu baravuga ati bro, umuntu yitwa Martinelli ni igihuha atwaburiya mwana. Bivuga ngo abakinnyi nk'abakukurera waramurebaga muri Chelsea muri sezo ukamubura, ukabona nta mukinnyi murimo. Nawe tekerezaga yuko nkuko Nepo bisobanuye neza, abakinnyi nk'aba Laporte bagiye muri Aziya aribo bantu bari buze ko aba defenseur ushobora gukora defense ishobora gusunika ikipe ikagera aho igeze. Twibukiranye yuko ikintu cyo kuba abakinnyi baba badafite icyo kintu cya hype ihambaye cyangwa se batasakuzwa cyane muri media kirahari. Abantu bose batekerezaga Espagne ukumva batekereje nka Rodri, ngo umukinnyi wa Danje ufite ngo se Rodri, abandi ukumva nta ntibaba rating. Ariko ni kino kipe ifite nk'ibanga, ifite ibintu byoroshye mu mupira. Ikintu cya mbere gucyane ikintu bita rest defense, biroroshye ibyo bintu kubyumva. Bafashe inshingano barazigabana, baravuga ngo abagiye kugarira mwugarire neza, abagiye kwataka twatake neza. Babikora bati back four yabo burya ntago ikunze kurenga ijya kure cyane satira, bariya bane. Nakukurera ugira tanasi yo kuzamuka ni kenshi uzamubona ahubwo n'amakosa menshi muri box ari uko yakora. N'abantu bari gukinira inyuma cyane, abugarira bariya bane n'undi ashinzwe kugarira. Biriya tuvuga ngo kabiri na gatatu ngo barazamuka cyane, ntibaguha uwo mwanya. Ngiyi impamvu banafungaga wingi za France ba Dembele na Mbappe ntibabameneremo. Ngiyi impamvu bafungaga ikipe nziza nk'Ubudage ba Musiala ntihabone espace zo gukiniramo. Uribuka ikosa Carvajal yakoze amared nuko nyine yari yanze kuzamuka. Bafite ukuntu defense yabo ibanza igatuza, none ikagira umukinnyi
muri Man City niho bamwita izina ryiza Rodri bajya bavuga ngo ni nk'itara ryonyine rimwe rimurika mu ishyamba ngo ahantu umwijima wacuze niwe wenyine usigaye agaragara. Rodri kuri iriya taye musore muremure, Rodri akaba ari umuntu ugira ikintu cyitwa gutuza afite umupira. Ni umuntu donc ugira icyo kintu iyo defense ifashe umupira ahita yidemarika akavuga ngo mpasa utuze burya bari preza arakwiye aguha amahoro akavuga ngo yire ku ruyimbe ndamenya uko nyikura hano kandi ndayigeza kuri ba Daniel Rumi imbere gatoya. Rodri ntajya kure cyane y'abadefenseri azi ko atari beza. Nepo yabivuze turamuzi Norma ni umusore kuzamuka neza ariko si izina ry'igitangaza. Turamuzi Aymeric Laporte impamvu yavuye muri Man City ni umudefenseri utari mu myaka 5 ishize ariko ntago ari kuri ya peak ntago ari. Rodri abahereza iyo security, abahereza icyo bita extra player muri defense yabo. Ba defender ari 5 abakinnyi bakina imbere ni banga ukuyemo umuzamu ni 5 n'abandi 5 bagiye mu kugarira ni bane kongeraho Rodri 5 bandi bagiye kwataka sasa. Abagiye kwataka rero bafite umuntu yitwa Aloise sizina rihambaye twese turamuzi muri Paris Saint-Germain ariko ikintu cyitwa gutembereza umupira icyo bita gukina basics nicyo cyiza cy'Abanyespanyol bakina control pass afunga umupira akawupasa akazajya agerageza gutembereza baros Spain circiliza baro igira ikintu cyitwa fluidité muri attaque. Uko kuntu mediane iyo Rodri usohoye muri kuri amonganya n'icyoga kabiri uyu musore usingira neza akawutembereza awuhereza Daniel Olmo hari ikintu yihariye buri njyana navuga ko kuvunika kwa Pedro ikintu cyabafashije cyane. Olmo ni numero 10 ariko ikina neza mu bitugu bijya nimero 9 bivuga ngo ikintu abafasha niki kubera ko nubundi iyo umupira Olmo ufashe cyangwa se uyu musore Luis bafidinga wing zabo zifite umwihariko umeze ute. Turashoje dusoreze kuri prediction reka njye mvuganye finale ntabwo njye nayi predictinga ariko izo win nari mvuze zabo basore babiri niba shobora kuzihagarika ni Ubwongereza bagomba gufungira kuko bafite fresh legs umusore Nico Williams ndetse na Lamine Yamal niho attaque zabo zibera burya tubona ngo Olmo aratsinze ariko aba bana mu abasore bakora akazi kenshi cyane bagarura imipira bahereza Olmo agatsinda. So navuga yuko ari ugufunga impande z'Abanyespanyol n'imbaraga zabo ziri mu busatsi. Ngenda amahirwe Abongereza tuzagitwara amahirwe Abongereza Abongereza ubushize bari kuri finali kandi na Gorira nzaba ndi muri Kigali. Abongereza nibo amahirwe barashwe n'Abataliyani. Abongereza bagitwara nuko dusoje mwese mugire umunsi mwiza.